Ano yan? 3 points? Guys, Kabatang Ilocano, dito naman tayo mag-basketball, magpapawis. Yan, hintay ng kalaro. Mainit-init pa. Wala, hindi daw mo kakadwadan. Ulaw dan. Against the light. Pag doon sa klaro yan. Oh, mas maganda dun. Makasisirap dyan. Mag-vlog na lang ako, vlog. Marjaan nyo diyan, pa board.
Ano yung pasok? Pabor. Nakapintada.
No boss, di ka pa pinagpawisan. Ano yan? 3 points? Di mo makaisyon o amok. Ah, 3 points mo. Sobra.
Wala, kakapsot nato yung nakapurawa. Nay, gananang sabaw. Favorite shot. May lang nga pag tirum ti sintro di ayaw. May lang pag tirum ti sintro na lakayan kasi di pa board. Favorite shot. So, ticket. Trismon, tawal pasar.
may maisan. Maabak kay pa ito, no? Nine eight. Uray uno lang ata no pang gusto yung mauday. Uray uno lang. Kalas.